Керек болsa аялдын өзünün келбети эмес, анын аты дагы бир нерсеге оролуш керек. Ошондон кереметти Куранда Аллах табарaka ва таала аялдар жөнүндө аяттар келген кезде эч бир аялдын атын атаган эмес. Мисалы Tahrim сүрөсүнүн 11-ci ayatı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Zaraballahu meselen lillezine keferu imra'ata Nuh ve imra'ata Lut. İmansız kafirlarga Allah Taala Nuh paygambar menen Lut paygambardın ayalın misal keltiret. Kүйөөleri paygambar Lut jana Nuh paygambar. Bирок ayalдар imanга kelgen emes. Kanata tahta abdayn min ibadina salihin. Bul eki ayal Allah suygan iki paygambardın nikesindele. Fakhanatahuma. Al ekөөsü teң kүйөөlerine kıyanat kıldı. İmanga kelgen jok. Felem yughniya anhuma min Allahi şey'a. Allah Taala'dan al ekөөнү eç nese kutkara algan jok. Bu azap kelgen kezde paygambardın nikesindele, paygambardın ayalı eken dep alar azaptan kutulup kalgan jok. Wa qila udkhula an-nar ma'ad dakhilin. Ekөөң teң dozoko kirgenler menen dozoko kirgile. Eğer imanга kelbese paygambardın atasыбы, ayalыбы, balası baga karabайт. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Alem imanга kelgen ayaldarga Allah Firavundun ayalın misalga keltiret. Kur'anda Firavundun ayalın atalgan emes. Firavundun ayalı إذ قالت al mınday dedi. Ey Rabbim, ey jaratuçum, ibni li indeke beyten fil cenne, beyişte maga uy nasip kıl. Beyişinden maga bir uy kurgun. Ve neccini min Firavuna ve amalihi. Meni Firavundan jaman kılık joruk amalıdan saktagın. Ve neccini minel kavmi zalimin. Zalim bolgon kavimden meni saktagın dep Firavundun ayalı uşunday jaratkanga jalbardı. Bирок Kur'anda bunun atına da aytkan jok. Nuh paygambardın ayalının atına aytkan jok. Lut paygambardın ayalının atına aytkan jok. Bul jerde Firavundun ayalında atın Kur'anda atagan jok. Masad suresi barыңыздар okuyup жүргөн Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab'tın kolu kurgasın, jana kurgap ketsin. Ayatta olan wa imra'atuhu hammalatal hatab, paygambarın joluna tiken taştagan, otun taştagan ayalı da dedi. Abu Lahab'tın atı atalып atat, anın ayalını Kur'anda Allah Taala atını aytkan jok. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, paygambarın joluna tiken taştagan ayalı da dozokta bolut dep. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Emne üçün jaratkan Allah Tebaraka ve Teala ayaldardın atın atagan jok. Dağı bir misal. Allah Tebaraka ve Teala Kur'anda Musa paygambar jönündө habar bergen кезде мындай дейт. Walamma warada ma'a Madyana. Musa paygambar kavmidan Egipetliklerden kaçıp barıp Madyan kavminin Madyan degen jerde suudun janında oturdu. Walamma warada ma'a Madyana wajada alayhi ummatan. Baya suudun janında top el var eken, cemaat var eken. Minen nas yasquna bardığın malın suğarıp jattı. Erkekler malın, koyçular. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ. Koyların suğarıp yatkan köp adamlardan arırakta canında iki ayal oturdu. تَذُودَانِ مَا خَطْبُكُ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. Musa paygambar keldi da ikövesine kellige tanışıp alalık degen jok. Atın kim degen jok. مَا خَطْبُكُمَا. Ne üçün bu jerde oturasızlar dedi. Alardın da aldığında malları var, koyları var. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Musulman bir ayaldardın bölünüp alışsa turganın bir jönököy kara eme olup kaydıger bolup ötpeyt eken. Kelip suradı, emne oldu sizlerge? Alar aytты, "Qala ma khatbukuma." Emne üçün bu jerde oturasızlar? Qalata, iki ayal aytты. "La nasqi hatta yusdira ar-ru'a wa abuna shaykhun kabir." Bizin atağız qarıgan çal. Atağız mal bağalbaydı. Koyçuluk kılıp koyga çıga albaydı. Al emi biz mo erkekler koyların suğarıp ketmeyince bul жерден su alalbayбыз biz. Erkekler meni arlaşbayбыз. Oşondan erkekler bul жерден ketkenге чейин biz çette kütüp turabыз dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan.
Fasaqa lahuma. Musa пайғамбар келді де, алардың қойларын суғарып берді. Еркек жаңағы аялға жардам берді. Атын сұраған жоқ, танышып алалы деген жоқ, үйіңер қайда, адресіңді айт деген жоқ, телефоныңды беріп қоясың деген жоқ. Жөн эле қызматын қылып жардамын берді. Сумма тавалла иля зиллин. Кейін қайра барып көлөкөдө отырды. Бұларға суғарып бергеннен кейін қайра көлөкөге келіп отырды. Фақала рабби инни лима анзалта илайя мин хайрин фақир. Раббым, маға емне жақшылықты түшірсең, сенің жақшылығыңа мұқтажымын деп дуа қылып отырды. Мұса пайғамбар, Раббым, маға емне жақшылық арнасаң, тартуласаң, сенің жақшылығыңа мен мұқтажымын деп дуа қылып отырды. Андан кейін бұл қыздар адаттағынан ертерек үйге қойын алып келіп қалды. Үйде қарыған аталары бар. Фажаату ихдахума тамши аля истихяин. Атасы сұрады, эмне үшін ертерек келдіңдер десе, ошол жерде бір жігіт бізге қойларыбызды суғарып берді малыбызды. Анда ата айтты, ошол чочун болгон жигитти чакырып келгиле деди. Фажаат ихдахума тамши аля истихяин. Курандагы аят, алардын бирөөсү келди. Чуркап келген жок. Тамши акырын басып, аля истихяин уялып келди. Каткырып жыртаңдап келген жок. Аля истихяин чалдын эки кызынын бирөөсү уялып, уялчак болуп келишти. Qalat kelgenden ki bunday dedi. İnna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Bizдің malımızды суғарғаның üçün atam sizді сыйлап қояйын деп sizді çakırıp жатат dedi. Болған сөз şu. Bizдің malды суғарғаныңыз üçün atam sizді сыйлаш üçün çakırdı dedi. Sözді uzatқан жоқ. Andan ki nurmatlı Müslüman bir toğan. Musa aleyhisselamды алдына салып, арттан işaret kılıp артында келді. Алдына түшіп алып, erkekті азғырып алдында басқан жоқ. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ. Үйіне келіп çalға болған оқияны айтты. Египетте залымдардан қачқанын айтты. Emne üçün бұл жерде ғарip болып, çöçün болып жүргенін айтты. قَالَ لَا تَخَفْ, korkma dedi. Necavte minel kavmi zalimin, zalim bolgan kavimden kutulupsun. Menden sağa jamanlık bolboyt dedi aksakal. Sen zalimlerden kutuldun dedi. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Söz mayekteşip söyleşip oturgan, söz uqqan iki kızdın birisi, ya abati atake, kızmatker kılıp al dedi. Biz mal bakpayık, erkeklikle aralashpayık degen maksatta, ya abati İstecirhu, icaraga algın, kızmatga algın bul jigitти. İnne hayra mestecerte kaviyun emin. Sen kızmatga ala turgan jigit küçtүү jana amanatçıl dedi. Sebep anın kılcыңdaганын көргөн жок, жаман эмесин көргөн жок. Sen eğer kızmatga alsaң bul amanatçıl jana küçtүү экен dedi. Baya suğargan başkasın көргөн да. Qala, ata aytты. Kur'an'da ayet, inni uridu en unkihaka ihdabnatay hatayni. Eki oturgandan, o balan bu iki kızımın birösün sağa nikele bereyin dedi. Balan sağa iki kızımın birösün nikele bereyin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, eğer imandu, Kudaydan korkon jigit bolsa, könün tartsa atanın aytusu bu kıjalat bolup turgan uyat nersemesi eken. Керек болса, жигитке да жуучу болса болот экен. Бул Курандын, Аллах Тааланын берген сабагы. Көнүңүз тартабы, анын аманатчылыгына, иманына ишенесизби? Машинеси жок, жумушу жок, диплому жок, башка дебестен кызыңызды аманатчыл, Кудайдан корккон таквадарга үйлөйүн деген бул уят нерсе эмес экен. Ала ан ta'jurani 8 hijajin. Kızımdın birösün bereyim, birok 8 yıl kızmat kılı beresin dedi. Anın kalını, toyga bolgan bardık kızga berile turgan, akı 8 yıl malımdı bağıp kızmat kılı beresin, iki kızımdın birösünü üylön dedi. Andan ki hurmatlı Müslüman bir tuğan, فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدَكِ.
Eğer yok 8 az bolot dep 10 yıl kılsan, al senin bereşendiğinden, senin jomarttığından bolot. Aksakal ne deydi? 8 yıl malımdı bağı beresin, biroq 10 yıl bağam desen, al 2 yıl senin jomarttığından dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabalarмен oturat ele. Bizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarmen oturganda Utba ibn Nazr degen bizge bu hadisi jetir. Kana inde Rasul kunna inde Rasul sallallahu aleyhi ve sellem faqara Tasin suresini okudu Peygamber. Tasin suresini okuganda Musa Peygamber'in bu okuyasına jetken kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam özünün namusunu saktaş üçün, aramdan saklanı üçün, kursağın toygozuş üçün 8 yıl biröğünün koyun baktı dedi. Sahabalarına üretip jatadı. Namusun üçün, kursağındı bağış üçün, mal bağasın bu, biröğe kızmatker bolasın bu, bunun hiçbir ayıbı yok demekçi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikte bolğan, peygamberlik mildetini atkagan ulu peygamberlerin biröğüsü, menin ağam Musa namusun saktaş üçün, kursağın toygozuş üçün, biröğünün kolunda 8 yıl, belki 10 yıl işledi dedi. Ne için? Namusunu saktaş üçün.